Li a chak ge la? Gen la men. Oze kon la? Oze. Ba ou men? Bon konen men, oze. Ba mta do la ge mwenche. Konen, oze nan gade. A pa kato men? A pa kon sou moun ode? Koman sa fe? A mwenche ou jou mati nan avoye men, se pa depan nan pil ou pa fe sou mwen men. Ah, ba sa va tan de papa men, nou toujou apre li chaki do men. Ok, li chaki do, men situasyon li chaki do. Di kon sa men. Ou pat ka fe sa men, ou pat ka fe sa frem. Yo ba sa va tan de papa pou mba fon te tou la men. Da m video ate la papa. On sou moun ouye papa. Koman m sou moun la, e chen sou moun ni men. Ou m kon sa ban tape a mwen jovenel. Di? On la jwa wou. Pa jwa wou. Tape a mwen wou di.